Tripura Motha Party ni 2023 Assembly Election Candidate Shaklaimani Belanya Juda Hasini Joto Thungrung Bottle Rock BJP CPIM Congress IPFT Bebakno Jongbari Batai Nairokni Bumu Shaklai Paikha Koktamao Shawi Mangkha Ticket Shalaimani Ur Nanglaimani Bagai Final Decision no Thangai Malaiya Anglaima Bagai Ur Party Mani Koktama Kashawi Paikha Paithago Sarshani Hor Kutugo 20 seat constituency candidate Bumu Shaklaikha Tripura Motha Party Tripura Motha ni 8 constituency candidate tabukpo bumung shaklai mande ko Tripura Motha ni bisingo candidate shaklai mani yagulo tabuk ba hastu ur nanglai koktuma ke haise 8 seat ni bisingo shaklai jaga tongo 12 takar jola ST constituency I achuk thayo shanai rokni bisingo gobang kuk leader rok tongo Shuni Koloi Biswajit Koloi Rajeshwar Debborma Ranjan Debborma Suros Debborma Athokmani Jamatia abo ongkha muchungnai rokni bumung Lai Thangjak additional Jongbari bo Bubagrar Prodit Manikya 12 takar jola constituency contest khlai keplai ongkha amchani lukoro 2023 Assembly election no Tripura Hasini Assembly Jongbari bo 12 takar jola ST achuk thayo Bubagrar no takar jola Jongbari batainai hinai wanchuklai sab lukoro Lukurongni wanchu mungno obuni ulta khlaikya Bubagrar Prodit Manikya juda constituency wo tabuk ticket shane tungklai tongmani jarawo kok kotorma engai asai phaikya Tripura Motha ni 12 takar jola ST Assembly achuk thayo Jongbari batai sinai ha Bubagrar bosomi asai song Bubagrar Prodit Manikya ni BB Rajkumari Pragya Debborma 12 takar jola ST seat Assembly constituency Jongbari wo batai sinai tabuk nani ni lukurok Bubagrar ni bai reja candidate no amsani lukurok go suida nahano lukurok sumung asai jak tabuk